100 سالی زیادتر کردا روس و ارمنیا و شهر کریه باوی من کالکیم کشتن تالان کرن یعنی هم گیشک نوفی شهر دا بود بلا که درده که بیدرمان بود یا سری ما اردی خونی 8000 ساله من دا کر اولا و غلاطی ما گرکی حیمه به گرکی جماعت کرد ما وداری هبن اغنا پرسه پیش داد نه ما همش پیشگیری بدن لیا یک تنه بود لو ما مدکو تواتش تکی نه ریالیته وقتا کردستان مازن هاتا چه کرنه بلکه مثلا بیدای نویداری کردستان هایی هم چک موچ آقابتی به چک به ایروس بینا بری 101 سال بری بیداری یک Türk ya millet ediktir ne kibne tane kurt yakırına bederi 200 sal beri sedi binci 200 sal beri sedeme yekerin eve Kurdistan'a erde Kurdan'a eğer devletin cinar tevlivikari nebuna dijminatiya Kurdan ve Kurdistan'a ve heremi nekrana eğer Kürt hevdu bigirtana eğer Kürt uvan sala u nahaji peşi bigotana walatê min paşê bigotana milletê min paşê zimanê min û dûra bigotana dînê min wê her tişt baş biya. Em pênc kurên bavekî bûn. Ji bo ku em paşeroja xwe veguhezin pêşeroja xwe birêketibûn. Birayekî me dirê de ji me qetiya. Ne tenê sînor bûn ketin navbera me. Her wiha zeman û mekan jî em ji hev dûr kirin. Em ê îro ji were behsa serpêhatiya deverên dûr ên welatê me bikin. Em ê îro behsa birayê xwe bikin ku ji me hatiye dûrxistin. Biz evet Kürdistan'ın 2500 metre yüksekliğinde olan uca ve karlı dağlarındayız. Tarih Kurda li Kafkasya ji dîroka Azeriyan û Ermeniyan kevintire. Ebi tarihi faktên tarihi ispat dike. Kurt hele 100 sala hevtada li Azerbaycan'a devlet çekiliye. Devlet deyseni, pere şkala çekiliye. Merkezi bir Berde'ye. Berde hatta Kurdistan'a sonra takriben 1000 kilometre merkeze. Ev Kurdên ku heremî bideri bana ji nesli Şeddadiyan diye hemû. Her kim yek em dizanin dîroka Kurda li Kafkasya 2500 sal. Beşeke mezin ji lêkolînerên Kurd û biyaniyan diyar dikin ku Kurdistana Kafkasyayê milekî Kurdistana mezin e. Gelê Kurd û gelên din ên Kurdistanê bi sedanê salan e ku li ser xaka niştiman jiyana xwe domandine.
vekolînên tarîxî bi me didin selmandin ku gelên Kurd, Ermen, Asurî û Azerî di navbera Mezopotamya û gelên wan, Urmiye û Sêvanê de li gel hev jiyane. Ev nêrîne ku Kurd paşê ji Kurdistanê çûne Qafqasyayê yan ji wekî koçber bi nêrîna min ev nêrînekî şaş e ji ber ku ev herêm her tim dîrokê de herêmeke Kurdan bûye û heta piştî İslamiyetê jî em bêjin di qurunên hefta ev dîrokzanên Sovyetê jî dinivîsin ki em ez dikarim navê Arşak Polatyan bînim ku qurna hefta heta niha dîroka Kurdan lêkolîn dike li wê derê dibêje ku Kurd li bajarê Berde, bajarê Gence û derdorê wê ku ev bajarana niha di nevan de Azerbaycanê de ne hakim bûne û her tim mîrektiyên cuda ava kirine. Kurdistana Kafkazê ew dîroknasê navê deng yê Fransya, Lîvîsa, Rêmbo, yê Rusya, yê dîrokanê Yunana yê qedîmî wana nivîsîne ku 6000 sal berî zayînê Kurdê arî li Kafkazê dora çemê Kur û çemê Aras jiyan kirine. Ji wextî da heta anî 1827 salê hemêşe destê Kurda dabiye. Kurdistan sor navbeyna Azerbaycan û Ermenistanê de ev dike. Gorî lêkolînên davî çendin lêkolîner ez jî nav deme em üse hesap dikin ku Kurdistanê sor parçeya Kurdistanê mezin e. Ne Kurdên diasporanın. Heremînin vê derê hezaran sal jiyan dikin navbeyne Kurdistanê mezin û Kurdistanê buçuk yani Kurdistanê Kafkasya Ermeni û Azerî zêde bûye û ev ji Kurdistan qutbiye. Kurdistanskî Uyezd ango Qezeya Kurdistanê bi biryara civîneke ku 1923 çêbû hate avakirin. Heftê Tirma 1923 Komisyona Rekupêkirina Bajaran a Komîteya Birêveberiya Navendiya Azerbaycanê û Komîteya Navendiya Partiya Komünîst a Azerbaycanê li ser encamdana îdareya Qerebaxa Çiyayî û Kurdistanê komisyoneke taybet ava kirin û vê komisyonê biryar da ku Qezeya Kurdistanê ava bibe. Lê temenê vê qezayê bes 6 sal dom dike. Damezrandina ev Uyezd Kurdistan ku em lêra dibêjin Kurdistana sor di çerçevê siyasetê hikûmetê Sovyetê de hatibû damezrandin. Ji ber ku Bolşevîk bûxe İmparatoriyê Qeyserî wekî goristana netewan bi nav dikir. Ku hemû netewê ku dikevin nav İmparatoriyê Rûsyayê tên tunekirin duwarê netewî çandî zimanî her hêle de tên tunekirin pêwîst bû ku piştî ku destxelata xwe dan damezrandin ev siyasetena biguherîn û di çerçevê vê siyasetê de ji bo hemû gelan mafên netewî gere bihate dayîn û bi rastî jî piranî em bêjin sedê nod heta nodê heşt gelên ku diketin di çerçevê Yekîtiya Sovyetê ji wan mafên netewî em bêjin kêm zêde sûd wergirtin. Îca îlankirina Kurdistana sor jî di çerçevê vê siyaseta de hat îlankirin.
Belgenameya dîrokiya civîna Komîsyona Diyarkirina Sînorên Qarabaxa Otonom û Kurdistanê bi vî awayî ye. 7 tîrmeh 1923 hate guhdarîkirin. 1. Li ser jinûvesazkirina beşên Rêveberiya Qarabaxa deştî. 2. Li ser Kurdistanê. Biryar hate wergirtin. 1. Kurdistana otonom divê bê avakirin. 2. Piştî ku sînorên Qarabaxa Çiyayê ya otonom bê diyarkirin, navend û sînorên Kurdistanê jî bêne kifşkirin. Neh roj paşê, ango 16 Tirma 1923 Komîteya Navendiya Partiya Komünîst a Azerbaycanê bi îmzeya Sekreterê Partiyê Sergey Kirov biryara xwe dide. Biryar hate wergirtin ku li ser xaka ku Kurd lê dijîn, qezaya Kurdistanê bê avakirin. Yek ji armancên îlankirina vî wîz dijî ev bû ku bibin mînak ji bo çareserkirina ji bo pêşerewjê dibe ku yani nêrîneke wan wekî jeopolitîk û dem dirêj jê hebû ku şoreşa xwe îxrac bikin li tevayî rojhilata navên heta ber bi Ewropayê modelekê li wê derê ji bo Kurdan çê bikin û ev yek bibe model li tevayî rojhilata navên ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurdê. Fakat wek em zanîn ev nêrin bi ser neket. Yani Komara Kurdistanê tiştekî şo tune hem Kurd xaxa dibêjin. Herêmeke otonom bû, başê bû navçe otonom, yani biçûktir kirin. Yani ji bo çi çêbû ez vêya nizanim. Ji ber ku welatê me ji Moskow biryar derxistin ku di ser beşeke Azerbaycanê ku Kurd berê 1000 salî zêdetir li wir dijîn otonomiyekê bidine Kurdan. Otonomiyeke çandî kulturî yani. İja ew herêma ku Kurd zêde lê diman bi statîstîkê yani ji mara Kurda zêde bû li wir çêkirin yani. Wextê çêkirin bi hêviya ku wê paşê fere bikin, wê mafê Kurda zêde bidin, di hêla ziman û edebiyat û pêşketinê de her aliyê de. Lê destpêkê de problemên mezin çêbûn. Mesela Türkiye û İran wana şikayetên resmî dikirin yani ji Moskvayê re ku ev otonomiya Kurdistanê yani ne ya Kurda ya Kurdistan navê Kurdistan e. Kurdistana sor. Yani wê pir zirarê bide me ji ber ku Kurdê me jî wê şiyar bin virde wê de. Lê Sovyetê timê ew dikir yani bersîvê wan dide digohîne nava Kurdê me ne yani em ji bo wan dikin yani tu eleqê me dervayî vê axê tune yani. Sala 1929 Qezaya Kurdistanê tê betal kirin û wê daxilî Qerebaxa otonom dikin. Kurdistan êdî ne qeza ye lê daîre ye. Navenda daîrê jî dibe Laçîn. Вырастают новые города. Молодой горный город Лачин построен в Курдистане при советской власти. Сюда, в районный центр, съезжаются на призыв в ряды Красной Армии молодые советские патриоты Курдистана. 1920 nehanda Qezaya Kurdistan atiye iptal kirin, evi girêdayî bûye Qarabaxê Çiyayê. Sala 1930 da evi carekî dîr nava Kurdistan lê kirine Kurdistan dairesi, daireyê Kurdistanê. Ev jî tenê 75 roj jiyan kiriye. 75 roj şûn de ev jî iptal kirine û kirine 4 îl. Burası rayon dibêjin, navçe. Kelbecer, Laçin û Batı, Zengilan û parçeyê jî Cebraîlê heye. Siviyekê salê wextê bi 6 salê ku serhildana Celaliya Agri Araratê bû bi seroketiya İhsan Nurî Paşa İbrahîmê Hesikî serok eşîr wana Kurdistana Ararat elan kirin. Tirka pê nikar bû. İran kat ku komekê bidî wana belake İsmail Xan Simko Şakaka pêşberî askerê İranê girtin komekî dana Kurda ya Araratê yani pê nikar bû Tirka, Farsa pê nikar bûn. İca Stalin
Prikazda askeri Urus bomba barın uçağı baymış novi şehri da bu. Matamış gülalekat şehir da bu. İşte tobaran kırın bala kırın Kurdistan'a Ararat'ı. Gornerinemin yekemin serdemi hiç kırına Kurdistan'a sor giredayı tekiliye Rusya ve Türkiye. Bu vakti Kurdistan'a Kafkaz'ı Stalin da yok kırını. Çima Atatürk dostu Bolşevika bu. Gotun ki ava Kurdistan'a ve vedere sor ve çekiriye ava tasiri de sar Kurdi İran'ı, sar Kurdi Türkiye ona haro sarıldan etkin. Sedemin bir hündürün jeye dahili, sedemin bir ziyadetir hariciye. Siyaseti derva Rusya'ra giredaiye. Eme bejin yekji sedemin iptal kırına Kurdistan'ı sor netebe perestiye Azeri yanraje giredaiye. Mesela Azeri netebe perestiye Azeri derpet ne dayakı bedeli Kurdistan'a sor jiyanakı berdavan bike. Yani Azeri her tim Moskva'ra dilekçe nivisan diye, erze nivisan diye, şikayet nivisan diye yani ne hastiye ki Azeri bedeli otonomiye kurda jiyanakı berdavan bike. Sor nişaneya Sovyeta Sosyaliste. Sor bi hezbûn û heybeta artêşê ye. Lewre jî Kurdistana sor têwateya Kurdistana Sovyetê. چرا دگوتن کردستان نسور؟ چرا ندگوتن پارچه دولت شهدادیا؟ بویه که دگوتن وکی دولت سوویتی مثلا دگوتن لشکر سور دولت سور یا کارگرا و گندیا آبوی ناوی یعنی گلک شیرنایی او کردستان که نویه یا سوره Kurdistan sor ne nava ferbiye pey ve sor simbola Sovyet'e, Sovyetistan'a mesela meydana sor diye şimdi Moskova meydana soraya evci navaki ise maya navgelde Kurdistan'a sor diye şimdi. Şimdi hayda Sovyet'de her tişt rengi sur ve dağıt kişi. Ala sur, askeri sur, orduya sur, Bolşevik tamam rengi sur ve dağıtım dedi. Sur. Sadece Kurdistan'a sur yani Kurdistan'a Bolşeviki. Li gorî çavkaniyên Rûsan di dawiya sed sala nozdan de li Qerebaxê gundên Kurdan ji gundên Ermeniyan zêdetirin. Sala 1855 di salnameya Qafkasyayê de dinivîse ku ji 134 gund û deverên Zengezûrê 77 gund û dever Kurd bûne. Dawiya kurna sed sala 19 de 69 gundê Kurda bûye û çil û 7 gundê Ermeniya bûye. Sînorên Kurdistana sor ji Rojavayê Ermenistanê ji nêzî sînorên ku Ermenistan û Gurcistanê digihîne hev ji wir dest pê dike ber bi başûr tê û heta ser sînorê Îranê yani heta çeme Erasê tê. Mezinahiyê wê herêmê ji Qerebaxê Çiyayê zêdetir e, mezintir e. Li gorî daneyên salnamê, li Zengezûrê 14634 kes dijîn û ji sedî 83.7 vê reqemê Kurd, ji sedî 16.3 wê jî Azerî ne. Heman salname diyar dike ku sala 1916 li seranserê Kafkasyayê hejmara Kurdan 132.257 kesin. 1926 da Komitê Planê Azerbaycanê
ev kirine jimartını nüfuzan, jimartını nüfuzan li Kurdistan'a sor, erde Kurdistan'a sor da hefti 2 sene Kurd jiyan kiriye. Di wextê Qeyseriyetê jî statîstîk çêbûye, rêjeya Kurdan taybetî ne tenê ji ber ku li wê derê sînor ne ev sînorê ku em jê re dibêjin Kurdistana sor, ev hîn berfirehtir têgirtin. Nodu ne selef nüfuzên kelbecerê bûye Kurd, nodu ne selef. O nodu ne selef jî nüfuzên Laçinê bûye Kurd. Yani bê derî hem kelbecerê hem Laçinê 2026 da tenê 108 ne Kurd jiyan kiriye nefer. Tenê 108 nefer. Lema jî statîstîk diguherê carna 20,000 tê nîşandan, carnê 40,000 tê nîşandan, carnê jî hefteyê 2,000 tê nîşandan. Me got 26 da 37,000 jiyan dike. Azerbaycan'a 47,000. Em statîstîkê 580 nehad dinêrin jimartînê nüfuzan. Hejmara Kurda 1500 kes. Çikirine ne nîsandine, asim nekirine. 1970 nehada statîstikê li Azerbaycanê yek Kurd nîne. Piştî avakirina Kurdistana sor, armanca sereke ew bû ku Kurd bêne perwerdekirin, civak bê pêşxistin, ziman û çanda Kurdî bêgeşkirin û parastin. Di vî warî de hinek gav jî hatin avêtin. Heman wextana ku Kurdistanê Sûr hê hebû, bajarê Şuşê de têx dikoma, yani katê kurmanca vekiribûn, bavê min, kurapê bavê min, giş wî derê xwendine. Süleyman Rahimov ki nivîskareke Ayana Kafkazê de bûya mezinê wî têx dikomê. Nêzîkî 40 zarê Kurda ku wî derê xwendine, başê hatine vegere herkes gundê xwe da dersî zimanê Kurdî dane. Rojnameya bi navê Kurdistana Sovyetî, yani bi azerkî gotin Sovyet Kurdistanê, Laçinê heta salên 60 jî derdiket ev nav. Hebû di nav gel de jî, nav civakê de jî dihat zanîn. 31 da ev dibe dest pê dike. Ecemiye, Azerkiye, yek rûpêl ev Kurdiye. Armanc danînê hîmê bû. Yani hîm danîn mektebekî bê ava kirin, li wî mektebê mamosteyên ziman werin perwerde kirin, paşê ev mamosta biçin mekteban da gundan da êdî dest pê ji sıfırê dest pê perwerdeyê Kurdî bikin. Kurdistan sol bîstîneha îptal bûye. Lê destpêkirina zimanê Kurdî dibistana Kurdî. Piştî hilveşantinê Gazaya Kurdistanê 31 dest pê dibe. û 38 jî dirê didin. Tekriben nav 10 sala da bu Kurdî 28 kitap derdikeve. Yek jî alfabeyê Latînî. Bawer dikim her yekenîn alfabeyê Latînî li Azerbaycan ve Kurdistanê sor hatî istifade kir. Kurdistanê sor da tiyatro jî hatiye vekirin. Laçinê tiyatro hebiye, tiyatro gel digotin. Vê derî çendin tiyatro şano hatine nîşan kirin û Kurdî hatine nîşan kirin. Piştî mirina Stalîn û hatina Kruşçev, polîtikayên hişk hinek nerm bûn. Kurdan careke din dest bi tekoşîneke neteweyî kirin û bi vî awayî jî hewlên bilindkirina doza Kurdistanê zêdetir bûn. Helbet dawiya salên heştê jî hewldanên Kurdan şayanê pesindanê ye. Berê Kurdan her li Moskovayê, dilê wan li Kurdistana sor bû. Ava heyna Sovyetê de dahate hesaf ça dîroka me. Hatta Gorbaçov dest pê kir dereka demokratiyê de.
ام کرد سوویت حشار بود دموکراتیا وریا دموکرات کردستان سور بزرگ ریون که هبو شیوداری گرباچو گازی مکر ام قبول کردن ام 11 نفر کردن نوده سالی ام گل کرد عیان ایزم کتیب دا شکلی شد علی عبدالرحمین محمد بابایف نیازی بریم ام گل مرد نیازی گو 20 مرد هم چونه مسکوی جیک نمام نچونی کردستان سور چک نوع تاریخ گل کرد جارا اولین حکومت مزن حکومت سوویتی مزن کمونیست کمیسیون یک چکرش بونا پرابلم کرده بوی چه ما کردستان سور دخواست وقتی هاینا سوویتی دا هاینا کردستان سور هبو کرده ترکیه سوریه ایران عراق چهارده دان چه ما سوویتی دا автономия کرده های نیوی داری 200,000 کرد دیجی ام میلیون ها کرد دیجی چی ما کردستان автономия متونه شبدان امد حرکت کرد تو وقت نوی کرده کسی ندکشان حتی یک بونه ها داوا کرد آواکرنا دزگاه یک بونه سازیا نافبوری خست ناوندا چالاکیین دوزا گشکرنا کردستان سور رولا یک بونه نوا جینا گل کرد سوویتی دا پر گرینگ مزن یک بونه یا یکمین حشربونک ناف ملت دا چکر ولد پریزیک هاد هاویت ناف دل گل دا یاد دا کردا فهم کرد وکی ایرو بخواهیه خدا نیویه لی بابای نگی خوبا کل ما خوبا دیری بده بکرم ادعا بکرم مدگو ما مسلمان دیری بده بکرم از بیش جاره کسا کرم چونه با سکرتاری تسکای هری بلی 20 مرد مگو وکرن حتی گیش نویده تو بکن اویدا گلی بدم دا از ما تسمزی بیش وقتا جوین خلاص بو اوا گلی بابای و زمان خواه نه زمان تا پاچ کن تویس اوی دریات کن مدو گود یک پس موساکنی بو داکش وکی یک بنا مه فکرم ایکن یک بونه ها داوا کرنه هم پرزیدی او سکرتاری دولت مروی یکمی مثلا گورباچوف هم جی حکومت خوب گشتب تلویزیون رادی روزنامه دا نوی ملت کرد ها دکشانده زاسوخوف گوتم مدد دوی خنجی من دوی پریماکوف تخوازه و یوگینی پریماکوف تخوازه و ببین نه هنگه پریماکوف اندام پالیت بیرو یا پارتی کمونیست سوویت بود و همه سا کرملی ام جی زاسوخوف درکتن ام چونه جن پریماکوف دیده دا کت اندر ام کرملی تمام سلاو دامه کرونشت هم جرونشتم و چاقی بابایف محمد سلو بابا حرمجه کته بیری محمد سلو کل ما خو ماسه خست و سر پریماکوف دا چو گوتا پریماکوف دا گو دادی با مچه من نخواستم بلاسی تبین مگو برا گرباچوف مبینه تو دجمنی کردانی ساکنی گو چه از دجمنی کردان از دجمنی کردان ما اونا با مچه آری کار پریماکوف برگوری مهات هیوی کرد گفت دوی نو سانا به و تشتکی نزاروتی هم گره رون حفم بکن و پاشی هم پاش دا هنکی رونشتن من هنکی خبرده و هم اصلا درکتن نو من لابای دیگر تب رابون شرف عزیز خورده من یورا نبی اپ جنیا دربای و من لابای کرا رونشت من گلی کرد که ویدی که پرساوه راسته خواسته که راسته لیوی گاوه امنه کارن کردستان سور گلی بندواده بابایوی کو تواهی جیانا خو پیشکشی دوزا کردین کافکاسیای او کردستان سور کر بریا مرنا خو به دمک کرد درباره تکوشینا خو ده وحد گوت جزاروکتیا خو و از دناوی تکوشینه دمه هید سالین چلی ده بداخوازا کردستان سور من نامج ریو بریا سوویت ردشاندن سال 1961 جبو کو جاره کدن قضای کردستان ساز ببه تاوی چند کسان مبر خدا موسکووای به عدالتیه که مزن لگل مهاتیه کرن دماکو یکتیا سوویت آوابویه دولت دانا ارمنی و آذریان
لێ مافێمە کوردان ژمەستاندنە ji bo Kurdistana sor em ê hetayê têkoşîna xwe bidomînin. Serkettinê yekbûnê negiştin armanca xwe da du hem sedemen objektif heye hem sedemen subjektif heye. Yani sedemen objektif ev buku ev bu. Yani Sovyet zıh hilbeşya. Hem ey martê tüziye programêja aliyê Sovyetistanê yekbûnê da hatiye pejrandin nehmeşûn dicin Sovyet hilveşiya. Vaxt çêne bû ku ev proses berdevam bike. Hezkiriyekî din ê Kurdistanê jî şamil eskerovek û her dem ji bo Kurdên Kafkasyayê efsaneyekî zindî bûye. Eskerovê kurdolog, fîlolog, zimanzan û dîroknas heta dawiya jiyana xwe bûye şervanekî Kurdistana sor. Hêdî hêdî Sovyetistan ber bi hilweşandinê ve diçû. Lê hewlên Kurdan jî berdewam dikirin. Li Kafkasyayê şerê Azerî û Ermeniyan her diçû gur dibû. Kurdên li Herêma Qerebaxê ji neçarî tevî Azeriyan terka axa xwe ya qedîm kirin. Şer bû sedema mirina bi hezaran kesî. Di şerê Qerebaxê de 20,000 Kurd terka Ermenistanê kirin. Gançume mari yari yar boyitmerene. Piştî şerê Qerebaxê, piraniya dever û navçeyên Kurdistana sor ketin destê Ermeniyan. Vê gavê li Herêma Kurdistana sor Kurdek jî nemaye. Berî şerê Qerebaxê li Kurdistana sor Kurd hebûn. Azerî jî hebûn. Piştî zevkirina Laçînê, ji xênî wê komka Kurdan ku hewl da li wir otonomiyê saz bike, mixabin tu Kurdekî din neçû wir. Hikûmeta navçeya Qaşataxê ango Laçînê bi serokatiya min û serokatiyên Ermenistan û Qerebaxê yên wê demê her dem difikirin ku derbarê pirsgirêka Kurdan de çareyan bibînin. Me wê çaxê jî dixwast Kurd li wir bimînin, niha jî em dixwazin Kurd vegerin herêmê. Nezîkî milyon sala kam paştira tabiatê dijîn, qarna zamana da pêşdaçûna û dilkê xwe îroyîn de hatiya giştina qewlama. 23 salê hetanê heza nesê siviyeke salê kirasê Kurdistan biye. Lê roja îro kirasê Kurdistan tune. Ha em geleşane wekî Laçîn hatiye azakirinê. О восстановлении курдской государственности с центром бывшей столицы Курдистан, городом Лачин. Дожи! Дожи Курдистан! Дожи Пешmerge! Дожи Пешmerge! Дожи Пешmerge! Дожи Пешmerge! Здравствуй, свобода! Bi hewldanên Komeleya Yekbûnê re, Sovyetê gulana 1991 soza otonomiyê da Kurdan. Di nîveka sala 1992 de bi serkeşiya Wekîl Mustafayev li Laçînê Kurdan otonomiya xwe îlan kirin. Lê ev hewldan jî neçû serî. Большевистское правительство Азербайджана начало переселять курдов в низменную часть. Du qurultay me Moskvê delbas kir. Bütün ji 8 Cumhuriyeta Kurd hatibûn. Wan qarar da ku em Kurdistanê ava kin. Bi çirî ev problemîn ya. Şêrva ve siyasetê da ve diplomatî ve gilî jiyanî ne. Ya wextê Sovyet ku weşî Baku bû serbest me ava dewam kir çünkü millet ji me xwastiye hem ji millet jêk birave tune ne. Ew çaxî parçebûn kete nav yekbûnê da. Hinek seroketiya yekbûnê gon na açık hildan nav milleta gotin ku Azerbaycan bide em razî ne. Êzdî fileva Rusya Kurdistanê bide em naxwazin.
نزدیکی میلیون ساله که هم پاشتلا طبیعت دژین قرنا زمان دا پیش داد چونه او دلکه خواه ایروین ده حتیا گشتنا دست پکی دا ارمنستان حاضر بود واقعی کردستان به آوا کرنه تماجی دخواستن جماعتی دخواست دولتی دخواست واقعی کردستان سور آوا با لی درسیان واقعی نام orta Azerbaycan و ارمنستان کرد بیچار بون خود درسیان 15 ماه مایسه ماه 5 خلق جبهه هات سرتخت آذربایجان خلق جبهه هات به سرکتی ابوالفضل الچیبای او کنایه نقشوان مروه علیو گیدر علیون وانا درجهشون دا اوگدان پرکازدان که عسکری آذربایجان جلاشینی داره برای ملت کرده ملت در جلاشینی خوش تفیل بیشتر و تفیل بدن ارمنیا لاشین که آزاد بو بخوی ما همچون و داره ازبکستان هاتن قزاقستان کرد ما هاتن لیش آذربایجان نه هاتن و داره ما جواتا تفگر آزادیا کردستان ما در باز کرد 9 ایونی 10 ایونی جی ما ششا ما دکلاراسی قبول کرد اعلام کرد کردستان چکرنا کردستان سور دخواستن باید نورته دا چکن سوا آوانا پشت ارمنستان دجی آذربایجان تابولیست ارمنیا گازی وکیل مصطفی کر امداد کنه پرزیدنت کردستان سور هر رونی لاچین گازی کردا کبرا کرد گشک بین همه آلی کاری بنوا کردستان سور چک وکیل ها تو رشته دو کرد نوار یکیش نچه متعول لیسکو ارمنستانه نه تسیری لی حتی نکف حشی مرجی گل مروا ده های وقتی او کومارا دخواستن لخواه گراندن سالا 92 پریزیدنت هبو چند وزیر ما هبو یعنی وزیر وی کوماره او مو یعنی دناو ملت دا چون جوین دکرن یعنی چون هات نوان هبو یعنی هنه کس هنه خواستن د میدان دابن لیرند زنند که او تنش بو ناوکی ماندنا دولتا کردادا پروسس ادماندن و پیرا بونا اتفاقا رسپوبلیکای چهره سوسیالیستی سیستم و پولیتیکی و سوسیال اکونومیکی آوان دویم خوند راده از بیشم جورکی قرفا متکه راون چون بون سرک وزیر بون وزیر نظام چه از ما زانه و وکی از می ابا قلبیه ما زانه و ارمنی تو بستکی آخی نادرمه لیم چون ما اف لیست بونا چه بونا ویدر وکی هم داکومنت حاضر کن بونا دیرو کی وکی سه و دوست به 10 سال 5 سال تشنوشی کرد پیشدابی بیزانی شو وقتی دا تشتکی هابی وقتی دا از بین قماندن هابی لاشین والا ما askeri Armanya katnavederi be fişang aviten be şer be paytaxta Kurdistana Laşini vala bu Armanya go bu arde vaya paytaxta vaya xozun serbest yalan dikin xozun avtonomiya o işi vaya arde vaya elçibaş şigud velaz parlament Azerbaycan darxistin go am Türkün zamanı ma Türka arde Türkaya uris şigud gozi mikirin Moskva ورز گه ها اصادکن برای تالشتانی بدن نه اونا پیشکش سوویت پیشکش داد ترک آذربایجانا گه برای تالشتانی بدن لزگینستانی بدن کردستانی بدن یک کداتشون تاف ترک دبن تاف کیدبن برای ببن Курды Кавказского Курдистана, так же как и другие народы, вошли в состав Российской империи. После Октябрьского переворота большевики для кавказских турков за счет курдских, армянских, талышских, лезгинских, татских, лагических и других земель и их населения образовали Азербайджанскую республику. Для курдов по предложению с Кремля была образована Курдская автономная республика под названием Красный Курдистан.
به دست روس ابخازیا آسیتیا سربسته خود اعلان کردن رابون تالیش رابون ده 3 روز دا اونا قر کردن به سرکتی علی کرام ما یا مجم هیوا اردو سکن بود اردیوم به وقتی که 15 ماه لاشین آزاد بود 92 ساله از 3 روزشون دا آیلا خوا چما و داری ما روزا یکمی جوات در باز کرد جوات جبارتنی تفگرا آزادیا کردستان ما اعلان کرد روزا 10 ماهیجی ما کردستان سربست اعلان کرد این ما deklarasyonu kabul kır ki dün maaşın da vakti ki ordu kuhat ami seçkiye darbaz bakın ami hükümeti bizberin sarıgazir bizberin prezidenti Kürdistan'ı bizberin hatta ne uçağı ben nozda mari mecburt bir sarıkatiyamın cigiremin Ali Khan Mami bu یکی نیوزکاره که نودنگه ارمنستان جگرم ندونی پروفسور رحمتی شرف عشیری بو خیلی جوانا امریکه سردار بو رحمتی شامیل اسکرف من نوی کربیه عزیز جو بو ایشخانه اصلان یعنی 19 مری از نکن کنم نویگیش که هیا دکمنت دارن اونا 19 مری بون پروتکل مدا هابو وکی از بیشتر مدیرو کاوی نویسی بو وکی چه 21 ساله حتی 29 ساله اوی داری اتونومیا کرده بیه جرا گوتن کردستان سور و پاش هلدان ناسیونالیست آذری اودان هلدانی نو هم هاتنه اوی دیونا خواهد دادن داستکناندنی و هم او دکن مافی گلی خواهد دکن وی داری اما آخامه هم هاتنه سر آخا خواهم خوازن آخا خواهد بجین و مافی گلی خواهد کن بیراجی مافی گلی بچو که واکی وی دارید مینه مافی آناجی هم بپاریزن یا اوی حملی اوای اکابو مد خواست ما اصلا پلان کرو مسکوی روانه که هم اردی چید که هم ملت نای نورا اردی ها مکو چید و هم اوجه گانچه کدستینن یا ملت یک ماه یه بمینه یک نماه باشه بزوره لی راستیش قمانداری تنویه راستی ارتش تنویه راستی اوه اما من نویسی وکی خود گراوی قمانداری همه ارتش همه کردستان ها سور آزا کریه بری خار بجمنا دمینه وکی وی داری هل بجاتنا در باز کن وکی وی داری ارگان دیوان جی ساز کن او از بین خواتا هر روزه بکن پشتی زفتکرنا Laçini 1992 da ya Kürdistan'a soru var. Kürdistan'a soru var. Bu dedi yek Kürt ne bu? Ve çalı Jboku Ermenistan'ı dagirkeriye xwa ji asla navne tabi de perde bike Kürda istifade kir. Kürda istifade kir. Evi serkeşice Vekil Mustafa'yı kir. Vekil Mustafa'yı zani bu ku ev listoka Ermeniye. Li ev men kitaba xwe diaspora Kürda jî nivîsandı bu. Ev vekî generalekî bi arteş singa da pêş û çû ku ev belgeyên Kafkazye nava Kurdistan sor jî bikeve. Eşkereye ku di qonağa yekê ango qonağa 1923 de fermiyetek hebiye. Lêwisa diyar e ku di tevgera salên nodî de Kurd bûn qurbanê berjewendiyên dewlet û hêzên li herêmê. Sala 24 tiştek hebû yani dewletî berresmî ya Sovyetê bû ne ya Azerbaycanê tenê bû. 1923 salê Kurd yerê xwe da bûn. Kurd bûn ara nehatibûne helandinê, nehatibûne surgûnkirinê. Lê 92 salê 1992 salê Kurd hatibûn ji hev belakirinê Qirgizistan, Kazakistan, Tacikistan, Uzbekistan a Kurdê yerlik mo bûn. Ewna piranî ji sedî not hatibûne asîmîlasekirinê. Kurdistana Kafkasyayê, Kurdistan û Yezd, Krasnî Kurdistan, Qizil Kurdistan an jî Kurdistana Sor, welatê bav û kalê wan bû. Li gorî wan hê jî wiha ye. Li gorî me
سرپیاتیەکە نیڤجۆماییە کوردستانە سوور. ام 40 میلیون خلی ماهی کردستان مزنه موگش بردانه ایران هاتنه سر تشتگی ور و نه کردوی داری هنه نه کردستان چه و نه جی تشتن گره ایرو ام شرط کن بونا کردستان مزن مثلا کردستان سور که جاره که دن لخواه گرینه همو جیزانن کن نابه Kurdistan Sorçenov, Sovyet tüneni. Kurdistan sor ku xayal ve bütün Kurdistan xayala. Ev ta ki dijmin karavan gülya bêje. Ert, welat tu vaxtîna ve xayal.